Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita hari kapan siganu pari batta bani panorang sogot nerion pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Bani bagal di panghidupimu huban nami. Ibagas padalani kuluh nami ari dopus ari. Bani panorang sogoton pai maipukahkan nami lahuan nami. Perlobe turangi hampur apa pikiran nai marite hatamu. Kasih hatamu ini matongon Tuhan. Membain hanami. Guk ibaga sapen taron na humbamu. Makorjahon hurja nami siganu pari. Ibaga sugoran nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya marian bani panorang sogot nyarion. Nabu isisihan nami marhiti unit channel YouTube on. Tigapan sigano pari bata sadarion Rabu tanggal 20 September tahun 2020 ay tersurat bani buku Pesalmen bindu 112 ayat 5 nama katahon sonon. Mertua do halak paridop niuhur apa nara papinjamkon. Anjaha namandalan kon horjani domu bani aturan. Ita haganupan babay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Haganupan do halak tene mangayaki sonaha ase guluh ni martuah atape anggo bani bahasa Indonesia ni isobut berbahagia. Totu haganupan cara do ibahen colma, ibahen hita, sonaha hita ase martuah atape ase jupahan hatuahon. Bapenang marhitehon ni Pesalmen 112 ayat 5 on adong do hapeni ipatalar ne bata kubata rahasia ni guluh ni halak na marhabiaran bani ne bata. Bahasa halak na marhabiaran bani ne bata, halak na jenges hubungan ni pakon ne bata. Ididah doai bahasa harohan ni hatuahon doai ibagas parguluhan ni anggo ihorjahon ni hidup niur atape anggo ia maridup niur bani halak nalegan. Mase takas torang bata hidup niur aima sifat ni nebata. Ase anggo jupah dokumani hidup niur ni nebata ibagas parguluhan ta mertuah do kita ai. Halanyaha na membahin mertuah kita sedo aha na adong bata, sedo aha na bui ihorjahon kita, tapi mertuah kita ilobe-lobe ni nebata, mertuah kita ibagas pangidah ni nebata. Artinya ay anggo nebata do na mangidah kita mertua, anggo nebata do na makatahon kita mertua, berarti mertuah do kita icai. Jadi anggo maridup niuhur hapeni kita, ubani hasoman tajolma mertuah do kita icai. Jana mertuah do humani halak na marhabiaran hubani bata. Anggora papinjamkon. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas proses perni perguluhan taon tutu takas do ibotoh kita. Bahasa anggo halak na papinjamkon na mararti doai adong do pangarapan bani ahana ipapanjamkon ni ai mulak. Nah, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus masih isobut hata ni nebata mertua do halak narapa pinjamkon. Halani ulang apala papinjamkon artini adong mulak ni. Kanai do ya gari maridup ni hurpe nalang adong mulak ni sirsir do iya makorjahon ai. Sirsir do iya memberehkon ai. Sirsir do iya mangurupi hasomani. Do malang adong mulak ni. Apalagi mause napapinjamkon. Nah, marlegan pakon prinsip ni halak napapinjamkon membahin bunga ni tinggi atape napapinjamkon
membuat hautungon humbani na papinjam kon ai merlegan tumang tene. Jadi masih mertua halak na marhaberan bani bata narapa pinjam kon halani adong prinsip bani. Adong prinsip na dumajonam ibagas uhur ni. Bahasa ibagas na papinjam kon ai iya persaya uhur ni. Na adong bani ai mah humbani ne bata. Jadi ana adong ibagas guluh ni na humbani ne bata. Maningon marguna do ai. Nah, halani ai mah halak na marhabiaran hubani ne bata. Narapa pinjam kun ibere ne bata do hubani hapentaron. Halaniaha halani maningon pentar do iya menjoji. Maningon pentar do iya manipan. Halaniaha halani lang anggo lang pentar iya manimpan, lang pentar iya menjoji. Totu ratene habang sunindu hasa haganupan na ipapinjam ko ni ay lang mararti. Nah, ibere ne bata do humani ubani halak na marhabiaran bani ne bata. Narapa pinjam kon ay hapentaron ubani ise do iya talupa pinjam kon. Artini ay talupa pinjam kon marguna na ipapinjam kon ay. Lang gabi ipabuis-buis atau pelang isalah gunahon na ipapinjam kon ay. Tapi gabi merlopit ganda mana ipapinjam kon. Halani ididah ni ma. Halak na manginjam humbani ay labin roh tambah ringgas ni mahumani makporja, labin roh gugoni makporja. Jadi pentaro na hunja ay humbani na batado ay ibere hubani halak namar habiaran hubani na bata. Jadi papinjam kon PHB ini lang asal ya, lang asal. Halaniaha papinjam kon pe maningon marbuah do ay bani halak na manginjam ay. Nah, hapentaro na sonay ay pe ibere na batado hubani halak na marhabiaran hubani bata ay maase mertua do iya. Masih mertua iya. Lang mertua halani merbunga na ipapinjam ko ni ay lang. Merbuah na ipapinjam ko ni ay bani halak na manginjam ay. Jana mertua do homani halak na mandalan kon horjani domu hubani aturan. Totu bapinang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo doma isobut aturan mitoro ibagas pikiran ta aturan-aturan perguluhan tasigano pari diar doai. Tapi natang si bagalan ay ma ahan adop ya turhon ne bata ibagas guluh ta. Jadi porini PHP di ibagas guluh taon barak ape aturan-aturan na do ma itotapkon ibagas perhorjaan ta ibagas perkurion ta anggo iatas ni hagadupan ay ihorjaon hita aturan-aturan ay halani mandalan kon aturan na kumbani Tuhan ay mahata ni nebata totu ijai mahape jupah kita hatuahon na kumbani nebata halani ay lambin marmalas ni hurmahita jana lambin meringgas mahita makorjakon horjata nadumu hubani aturan ni nebata. Halani izin idalan kon hita horjata domu hubani aturan ni nebata ijai mahapeni. Mertua kita halania bui hapeni hita ibagas malas niuhur makorjakon atape bui sebuton ta membalosi. Ahana ya turhon nebata ibagas perguluhanta dumu hubani hatani nadomma ijalohita marhitehoni ambilan marhitehoni renungan sonai age marhitehoni hatasi paingat atape podah na ipadas kubata ibagas hatani nebata. Amin martongko mahita. Ajari ham hanami tongon Bapa. Asilambin mangahapkon bahasa hatuakon na kumbamudo hasa tongon na nerapkon nami ibagas ganupan pargulmiton nami singkano pari. Halani ay ajari ham tong hanami ase gabe paridok niuhur
ajari ham tong hanami ase ibagas sapen taron laho mengelola pasu-pasumu ase adong si bereh koron nami laho mengurupi hasoman nami. Jana ajari ham hanami tong homa Bapa ase barang aha pena siol horjahonon nami saganjang nyarion tetap main ihorjahon hanami domu ubani aturanmu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan nami rapakon tongko namion. Amin. Oras bataganupan Bapa Enang, selamat pagi. Anduar matongon saganjang ni arion hatuahon na kumbani ne bata ay matongtong na tetap manggoki pergoluhanta ase tetap maridup niuhur hita sirsir homani hita mangurupi hasomanta marhition narah hita papinjamkon jana tetap mahita homani ihorjahon hita orjata siganupari domu hubani aturan ni naibata. Shalom.